Ipaglignya pula aku keluar benya asu sewa bayar tu kuala mau tu keba muntah bonirki tak salah tu kudo kena oke imiwe mutron news tak sonilo witasu okodo kena tu kuade nirki tak salah pedo dinahu padu na tapu dininya ni miwe data du aku sodo pejosi atahu dage athole tiki ye mutro kori ahago puta phage ni lo petenya ba phe la jole tha so ti chi ki to kichi tani ani pejosi la atohi ni ti ko ta so ta ko mo tphi he thawa da la so le khu pa ti chi ko do so le ti chi pa nui ko pa khu si ko do grain ko grain ni miwe da so le phado de lu la ato shewe da tapu ta li la khwa do so le khela ti chi khu ko o ha thawa da la kamamo he tho shwe da ta ta potali akulu agene logo wa ta so pa phla thawe da dini lo dini kho be yosila a he ni lo le pa ko wa pu ta pha hu ge a thawe da community de ha le ki te le we le ta lo ta kle to no a khu ta ba to ge khalo a sa o thawe da le pe yo si do ke ne le si ki ye a pa si du ta pha la su re ta pha community de agene logo wa ta so si ba pa dini lo do be sinya ba phe la jo le tho ti chi to ki to ki chi ta ni ani atobu tadu ke thawe da khele seblo do tasinya bale pe yo si de pa si we da daga do ba do da luga agene logo ta so si ba pa dini lo sa tho phe ta o tho kadan ni ke ti po ko pho le pha po we do kamamo klewi aloki pe yo si de pha ni lo hi ni we da ta khwet ta ya do cha tho we da ta o ta lo aklu la we si asiklu ago community kha ni logo ta so si we da dini lo aku ni tale ya do ta tho de khon ni me da di ni lo pa ke lu pa ke nyoy ni krale po ku pholi ni lo pasinya ba la ta pa cha sa tho akhoti ni ke nyo pho ta pha khu ma ni lo to ko we da shu ta du ta pa cha apu khu do phe ta di a sha ko ni pa ta pa si we da ta sa wi mi so tho yeta mi la akhoti e me pa to lo asi de block khu ni ta si we da le di dati de phane awe khakwiwe khikwiwe da block ni lo akho ye do sila takhu tapo ni metal a odo asokmo phado de mini lo akho chak to khai se ko ni krale pa kali pa ka nyo kra to khu to lo kya tali don ni lo to ko chu ta pa che do thoda to ko ta to to trai khu ni metal ye do silo do le ba do ni ke ba ta khweta ya ko ni pesinya ba le Pokoknya lenya dilek ini gue kelas sekaweda lek ya bobo baca peyamo suruh sidipi ini thapun ya weli Allah aweda pokoknya aku ni kelas weda tidak boleh pakai nilo perce teko aku nilo yenala pemi aku ni peyamo suruh si ini temila ke do di kapa ke hiwa tak kereta ya do blok nilo pasal apa si sekaweda pekuma pepu nilo tak soalnya Pedoni awak ini ni mina pe ni lo. Mau padu kena tapu ko kade ba amu thobo ni ki tablet.